Салом дӯстон. Чун баъзеҳо пурсон мешаванд оиди барномаи офиси Excel, имрӯз хостем маълумот дода бошем каме оиди сохтани ҷадвал, яъне таблица дар Excel. Инак рафтем. Инак барномаи Excel-ро фаъол месозем ва вобаста аз оне ки кадом тафсири Excel-ро истифода мебаред, шумо метавонед онро тариқи пуск, се программы аз байни барномаҳо Microsoft Office-ро ёфта бошед ва барномаи Excel-ро. Ин якумро. Дуюмро, агар тавсиратон гӯем навтар бошад, барнома пускро пахш кардед, се программы ва дар ин ҷо бо гӯем логотипи SAP X Excel ҷойгир шудааст. Инчунин метавонед тариқи найти программы дар ин қатор номи барномаро чида бошед ва ана барнома фаъол мегардад. Чун барномаро пахш кардем, он фаъол шуда мешавад ва ана ин ҷо мебинем мо гӯем приветствованиеи окнои Excel. Ин ҷо шумо метавонед аз файлҳои истифода бурда шуда, яъне он файлҳое ки шумо қаблан кушода будед, истифода карда будед, аз он истифода кунед. Интихоб кунед яке аз шаблонҳоро. Мо бошем барои гӯем аз 0-0 оғоз намудан ба мо лозим мешавад пустая книга. Чун пустая книга интихоб кардем, барнома фаъол шуд ва ин ҷо бояд диққат дод ки ана ин гӯем лентаи асосии мо, яъне лента главная лента, гӯем ана як қисми он ба андак ба лентаи Word наздикӣ дорад. Дар идома моро интизор аст. Имя, яъне агар дар Word мо дар асоси коғаз ё формати гӯем А4 истифода мекунем, ин ҷо Excel ба мо майдони васеъи пур аз катакчаро ки ба гӯем марзкой бой ё ин ки бозии шоҳмот наздикӣ дорад ва бо ҳарфҳо сутунча, бо рақамҳо қаторҳо нишон дода шудаанд ва ин ҷо координати он катак ё ячейкае ки он ҷо ҳоло мушкаи мо, яъне муши мо фаъол аст, онро ин ҷо нишон дода истодааст. Дар идома моро интизор аст строка формул, яъне мо ба Excel чӣ маълумот дарорем, он маълумот дар ин ҷо пайдо мешавад. Барои мисол 1 2 3 ва ана ин мисоли мо дар ин ҷо низ пайдо шуд. Инчунин агар хоҳед масштабро калону хурд карданӣ бошед, метавонед аз ин ҷо дигар кунед, масштабро наздик ё дур кунед. Инчунин метавонед тариқи пахш кардани аз клавиатура кнопкаи Control ва ролики мушро ба пеш метобед. Калон мешавад масштаб, қафо тофтед, хурд мешавад. Масштабро калон мекунем ва ана ин ҷо гӯем метавонем маълумотро дароварда бошем. Баъди оне ки маълумотро даровардем, барои мисол Excel ба Excel якчанд намуди маълумот дароварда мешавад. Мисол матн. Чун даровардем, ҳоло курсори мо гӯем бозида истодааст, яъне матни даровардаи мо ё маълумоти даровардаи мо ҳоло сабт нашудааст. Барои он ки он сабт шавад, бояд Enter пахш кунем ё ин ки аз стрелкаи курсори клавиатура ба дигар тараф барем, ё ин ки тариқи мушка метавонем дигар ячейкаро ё ин ки катакро интихоб карда бошем. Хуб, яъне қабул мекунад матн, рақам, ана матн ба тарафи чап рост мешавад, рақам ба тарафи рост. Барои чӣ худ як андак фикр кунед, бояд фикр мекунем барои чӣ. Хуб, агар фикр карда бошед албатта хуб аст, барои он ки аз матн калимаи ҷумла сохта мешавад, аз рақам ҳисоб. Яъне барои он ки шумо онро гӯем аралаш накунед,
матн ба як тараф ва рақам ба дигар тараф кӯчонида мешавад. Инчунин ба рақам дохил мешавад, барои мисол сана низ ба рақам дохил мешавад. Инро аз хотир набароред. Инчунин агар чун Excel инчунин барои ҳисоботҳо истифода мешавад, дар поён мо мебинем лист ҳаст. Мо метавонем ин листро номашро тариқи кнопкаи рости мушка переименовать кунем. Мисол мо агар ҳисоботи солона сохта бошем, метавонем аз январ оғоз кунем, ба инҷо метавонем плюс пахш карда феврал кунем ва ғайра ва ғайра. Инак биёед мисоли осонро дида мегузарем, чун вақти кам дорем ва албатта агар шумо хоҳед ки Excel-ро чуқуртар омӯхта бошед, ҳатман ба комментарий ё шарҳ нависед ва мо ба ҳари шумо гӯем дарси андак васеътар ҷорӣ мекунем. Инак барои мисол оғоз мекунем аз номери тартибӣ, Enter. Ана инҷо як аҷоиб кор ҳаст. Мисол номери тартибӣ агар 1, 2, 3 бошад, дар Excel ҳаст варианти. барои мисол ман инҷо 2 пахш кардам, барои чи инҷо 2 январ шуд, барои он ки пеш аз ин ман инҷо сана интихоб карда будам, барои ҳамун барнома фикр кард ки ман боз ҳама медорам. барои инро иваз кардан якчанд роҳаш аст. Якум роҳ метавонед ба формат омада инҷо числовое интихоб кунед, ё ин ки дигар ячейке ки ба ин монанд интихоб карда формат по образцу ва ба инҷо мегузарем ва инҷо низ рақам мешавад. Инчунин метавонем 1 ва 2-ро тариқи кнопкаи чапи муш интихоб карда, ана агар мо аз ин чоркунҷа ба поён кашем, номер тартиби мо автоматӣ пур мешавад. Инчунин инро метавонед истифода баред ҳангоми дигар албатта рақамҳоро баровардан, дигар маълумотҳоро. Инчунин инҷо метавонед асосан бо забони русӣ ва англисӣ бошед, агар дароред моҳҳоро, ҳама ин мешавад автозаполнение. Бармегардем ба таблицаи худамон. Хуб, номери тартибӣ, ному насаб ва инҷо бигзор моҳона бошад. Моҳона. Хуб, анакнун ба мо як вазифа мефурад. Вазифа дар ин аст ки моҳона чун навиштем ва мо бояд инҷо 1 ячейка, 2 ячейка, 3 ячейкаро мегирем. Онро аз инҷо ҳаст кнопкаи «Объединить поместить в центр» ё ин ки кнопкаи ростро пахш кардем. Инҷо нест ҳаст «Объединить в центре» ва дидед 3 ячейка як шуд. Ана ин поёнаш мо акнун метавонем нависем январ, феврал, март. барои чи бемягкий знак, чунки мо таблицаи тоҷикӣ сохта истодем. Хуб, ана акнун вазифа анин ячейка мо бояд ба як ячейка ғеҷонем. барои ин инро интихоб мекунем. аз дилхоҳ тарафаш диққат диҳед, бояд аз сарҳади он граниси он дошта, яъне ба як ячейка поён мекашем бо мушка. ана акнун ному насабро низ барои бо онҳо рост шудан кнопкаи рост объединить мекунем. номери тартибиро низ ҳамчунон. ана акнун метавонем ин қисмро выделить карда тариқ бо кнопкаи чап. ана инҷо ҳаст пункти выравнивание, центр ва боз центровкаро рост карда бошем. ана андак таблицаи мо, ҷадвали мо ба тартиб медарояд. инҷо байни гӯем стунчаҳо метавонед мушкаро биёред. ана чун намуди дигар шуд, бо кнопкаи чап хурд ё калон карда бошед. инчунин қаторро низ. хуб, акнун чун мо ин таблицаро, ҷадвалро мебинем, ин катакҳои сери ё ин ки хокистаранге ки дар так ҳаст, дар асл он печат намешавад. Он барои мо дода шудааст, барои он ки мо донем ки инҷо катак ҳаст. агар хоҳем ки катак чоп шавад, онро бояд выделить кунем ва тариқи шрифт инҷо ҳаст внешние границы, все границы интихоб кунем.
و انا چون فرقیت هست جدا شد. نامون صفحه انتخاب میکنیم. برای مثال میتونیم این نام مناسب را انا اینجا کپیروت دیگر ریچیک ها رو انتخاب کرده استعید کنیم یا انتر پخش کنیم. январ انا اینجا میتونیم رقم ها رو دراریم، رقم ها رو تیز میچینیم. خب رقم رو چیدیم. اینچین میتونیم از پونکتی автозаполнение استفاده بریم چون ویدیل کردیم به پایان کشیدیم. اینچنین در این طرف میتونیم از چپ بیاییم، یعنی 100 95 و چون автозаполнение سر میدهیم به پایان میرود. انا اکنون اینجا به ما میشود ابیدنیت میکنیم میشود اینجا پونکت جمع و چون دیدید اینجا алкай فرق کرده است. برای این رو نیز ویدیل میکنیم، گرانیتسا میمونیم و انا این کلمه جمع رو طریقی براونی و نیه به مرکز میگذاریم. خوب میتوان این رو انتخاب کرده این قسم بالایی رو کمتر اندک فرم ژرمت کنیم که متن از سرلوحه فرق کرده باشد. اناکنون معنی جمع چیست؟ یعنی ما میتوانیم اناکنون اینجا برابری اینها رو برآورده باشیم. برای مثال برای اون که فرموله آغاز کنیم ما باید برابر پخش کنیم. چون برابر پخش کردیم اینجا میبره سومه. اناکنون انتخاب میکنیم یک نیچه که ما در آوردن میخواهیم، مثال 3 و انا این نیچه که ما کاردیناتش هم در اینجا میبرد هم در اینجا، این در استرکه فرم جمعی دیسه، یعنی ما تنها انتخاب میکنیم برنامه خودش حرف کاردینات آن رو گوییم ثبت میکنه و جمعی انا اینش. بعد همه این حتما باید انتر پخش کنیم. انا اینجا جمعی مثال ما برآمد. برای آنکه بینیم ما میتونیم شلچاک دوباره کنیم، اینجا دوباره کلیک کنیم و ما میبینیم در اینجا چیست. این چنین ما میتونیم انا اینجا مانیم مشکل رو و در استرکه فرمول رو بینیم در این چه که باشد جوابش رو، چون جواب آن با ما چاپ میشه. این یک راه ساختنی автосумма فرموله. دویم راهش میتونیم از پونکت редактирование به جای لازمه گذاشته حتما به جای لازم میگذاریم автосумма پخش کنیم، چون برنامه خودش نشان میدهد همینجا. اگر با این راضی باشید میتونید انتر پخش کنید و برای آن که هر چیزی که فرمول تکرار نشود میتونید از این کنجک گیرید و آن را تا آخر کشید. انا خوب تبلیغی یا اینکه جدول ساده ما تیار شد. میتونیم را صفحه کنیم، پیچت کنیم، طریق صفحه بندی کپی کنیم و البته همه این تنها با خواهش شما نویسید. حتما به این موضوع برمیگردیم. برای کار دوستان